cyane. Ndabaye mwiriwe. Reka ndabaye mwiriwe ndabasaba kumfasha mu byubahiro byanyu ngo twakire umwe mu nita mukuru wanje BEN, umwe mu bantu nahoranye inzozi zo guhostinga mu gihugu cy'amavukiro, mu gihugu cyanyibarutse, mu gihugu mbanyemo n'umuryango wanje n'abanje namwe banyamakuru bagenzi banje. Nagomba nakire BEN mu gihugu cy'amavukiro, igihugu cyanyibarutse, ndamuha ikaze mu Burundi. Ahamaze iminsi irenga kuri uyu munsi wa gatatu niba nyihereze. Nizera ko mu byo turi kugerageza kumwereka harimo Uburundi ni iki, ubwa bande, burimo bande, bumeze gute, bufise iki. BEN, imbere yo kugira icyo mvuga, ndagomba ndamushimire imbere yanyu. Yaduhaye amahirwe yo guhostinga umu artiste mpuzamahanga, umu artiste international, yakoze ibikorwa byiza bitugera ko no mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nagomba ndabimushimira imbere yanyu, ndamuha ikaze mu gihugu ubugira kandi bimwe mu byo ndamubwira buri munsi. Nezerewe no kukubona mu Burundi, my big brother. Haze igihe kitari kinini menyanye na BEN, yambereye umwe mu nshuti nziza wagira kuri iyi si. Umwe mu bantu bakwifuza ko umuntu wese yagira umuntu nka BEN mu buzima bwiwe. Nitwa Ijambo nishishikare, ndi hano serukira LINO Company mu Burundi no mu makungu. Nk'uko twabiganiriye umunsi wa mbere twicaye hano, LINO Company ni company yavutse ifite indoto nini ariko izanywe n'abantu bato nkatwe mubona hano imbere yanyu. Kimwe mu byo nobwira buri umwe ari hano, abongereza bavuga ngo dream big, rota binini. Twararose binini kugeza aho buri umwe atarumva impamvu twarose ibintu binini nk'ibyo. Reka ndabahumurize ko kurota binini bigura ubuntu. Kurota binini nta mafaranga bigura. LINO Company yatanguye dufite amafaranga ubusa mu mufuko. LINO Company nta bazungu bayiteye inkunga ngo itangure. LINO Company nta mishinga ikomeye ku isi yagiye inyuma ngo itangure. LINO Company yatanguje natwe, ata amafaranga duhawe na leta n'imwe ku isi, ariko twishimiye aho tugeze uyu munsi, aho duhostinga abantu twakuze twubaha nka Big Fizzo ari impande yanje, umwe mu bantu bakoze ibintu bikomeye mu buzi muri iki gihugu. Tugahostinga Satri, umwe mu bantu bakoze nabo ibintu bitoroshye muri iki gihugu. Tugahostinga n'umuntu nka Babu ari mu myaka yacu ariko amaze gukora ibikorwa biturengeye bamwe muri turana. Tugahostinga na LINO G n'abandi bazogenda bagera hano ku munsi w'ejo bavuye mu bihugu bitandukanye. Turanezerewe cyane kubabona hano, tubahaye ikaze. Turaza kuganira uyu munsi. Navuze mbona ku masocial media habaye emosiyo zacu bazifashe ukundi, ariko twizere ko umunsi zitari buze kubaho, nubwo nizera ko zumvikana ku muntu yumva ubuzima icyo ari cyo, akumva na LINO Company aho yavuye. Nibyashika mu twihanganire, turabubaha cyane nk'uko twababwiye umunsi wa mbere. Ikindi turanabakunda. Nagomba rero mufashe dukomere amashyi BEN, dukomere amashyi Big Fizzo, dukomere amashyi abartiste bose turi kumwe hano. Kwizera LINO Company, kwizera gukorana natwe. Imbere yo kubandanya andi majambo, mu ntiza amashyi yanyu twakira aba bantu b'abashinga ntawe bari hano. Nyuma y'ibyo turaza kubandanya twakira umushyitsi yatugendeye mu gihugu, atubwira uko yiyumva kuba mu Burundi uyu munsi,
tubwire uko yabonye abarundi kuko twakoze ko dushoboye tumwereka Uburundi n'abarundi, tumwereka bimwe mu bigize Uburundi, bimwe mu byo umuntu aje mu Burundi yobona nk'intango. Tumuhuza n'abantu bacu nka Big Fizzo, tumuhuza n'abandi nka Satri, tumuhuza n'abari bagiye kumwakira nk'abaserukiye Uburundi muri izi activite zaduhuje. Reka mumbabarire tumutege amatwi. Ben, uhawe ikaze Burundi. Ndabisubiramo kandi uyu mwanya nuwawe ubwira icyo ubwira abarundi bakurindiye imyaka myinshi mu gihugu. Turakwemera kandi turagukunda. Murakoze cyane. Ndashimira abarundi bose muri rusange kubw'urukundo rudasanzwe guhera umunsi nageze kuzana n'isaha bikomeza kugaragara mu mitima yabo. Ni ibintu ashobora kumenyera, uko ndi kubibona bigora ari bishyashya muri jyewe. Ndabashimira kuva ku ndiba y'umutima wanjye cyane. Ndashimira na company kuba ariyo company finally yatumye ngera i Burundi, kuko njyewe na timu yanjye guhera muri 2009 cyangwa 2010 twagize ubusabe bwo kuza i Burundi, ariko uyu munsi muri 2023 twageze. Nibaza ko ari igihe cy'Imana kandi n'aba company niyo yabigeze yabikoze, so ndishimye cyane ko bw'icyo kintu cyishyurwa bugufi cyane no kubona muri benshi gutya baje kuri press conference yo kubatangarira ibyo twenda gukora, kugira ngo abenshi muze ariko mushaka ko tugeza ku badukurikiye. Imana ibafasha kuba nitabiriye ubutumire bwa LINO Company, mukaza ku bwinshi kugira ngo batangarize abantu ibindi bintu dufite iminsi ibiri iri imbere. So ndumva ibindi bivuze gukurikirana n'umuyobozi wa gahunda uko bigenda atanga ibibazo natwe tubisubiza. Nyuma nabashimira, murakoze cyane. Murakoze, tubashimire cyane. Jewe ndafite akamwemwe deja kubona banyizeye bakanshyira muri iki giteramo. Niboneka kuri jewe gukorana kuri stage imwe na BEN na LINO G ari gaha, ariko arazamuka neza sana bigavu. Ikindi nacyo n'ubwineza abantu bakazoza muri concert, kuko ndazi yuko bazopambana. Murakoze, tumukomere amashyi menshi.